Ketheka mutegerio weru TV na nguchokire nkatho chia mwanya no ntuboko na kanya gakwatana abatu kiendeto chietu mbeteke ntukie kunithirite renja onibetwa wini wa kingeru na monanilia wetu amathithio tukubwerwari Purity Richard yemwe yarato kudranirite utukubwerwari Yara tukudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Rais William Ruto atrimana na atongeria Bameru araba murekiete mirandi ya thirikari nene kaunti-ini. CS Kipchumba Murkomen utongeria muchemanio yo karia kaunti-ini Isiolo kumane na wongile kubwa makarika ya wagagia. Akari mara weka muchemanio yo mwaka kwariria burabombo tanganira na mitue mithuku nturene. Na twakuretera gichunchie kia bithatu na kia muthia kia riboti ya mwanya kiroto kia Meru City. Gakwatu ageni orengi tukiambereria ni ati mubunge wa North Imenti Raim Daud na ithulete akamba kubwithia gikaro kia mwingi mbere yawe kwithira gite gamba ni kiama gieko gia gisiasa gaichukumania kiono twa 2027 mubunge ura walwa Amina tigiti ya muntu kiombe kithurano bithiru kolokinelete mukumithikali nturi akiwa ngwekini kuria kirite abunge mayone akiwirirwa miario Oburu Odinga yegoro hara arawirete wendi ba ODM guchuna DP Kindiki ete kiawe. Mwandiki wetu wa Ndeto Muthuri Murioki na twambiririe na ribotie. Mubunge wa North Imenti no Raim Daud ugitandika gitagaka ati tonya kiamene kinya kiriku mwanga twetite arakethwa gitagariba North Imenti nikenda brita uge kethwa tonya kiamene kanari idakiuga we agetana mbere kugwata mbaru thirikari. Kabla niingie mali yoyote ni watu wangu ndio wataniambia kama nitakuwa kwa chama ama sitakuwa kwa chama. So kabla mwaka wa 2027 January ndio nitawaita watu wangu nizunguke niwaulize ni wanataka tufanye namna gani. Wakiniambia niingie kwa chama nitaingia, wakiniambia nikuwe independent nitakuwa, na pia kama wataniambia ni chama, wataniambia ni chama gani nitaingia. Amna bubu araimogwa ni kuguro kwawe kuona ati kiama kia ODM gitikumereria mata gitika munini mutongirio mugongo no Professor Kithure Kindiki. Ana nimefurahi na party leader wa ODM Dr. Oburu Odinga vile alisema kwamba hawatafuti kiti ya naibu wa rais Professor Kithure Kindiki. Shauri hapo ndio sasa ndio tungeanza kukosana na hii mambo ya broad based because ni baada ya miaka mingi ama ni the first time tumepata naibu wa rais karibu na kwetu. Manake hata kama Mheshimiwa Mithika akisema Tharaka sio Mumeru, tunajua Watharaka ni Ameru. Oaja Raim thwakirotera mubangani munene wakemeka DCP ya Kenya no Mithika nturi. Mheshimiwa Mithika tulikuwa naye Juma kwa mazishi na najua vile anaongea akisema kwamba tumelet down, lakini kile nimemuuliza ni rafiki yangu, lakini kile nimemuuliza akiwa wakati alikuwa waziri, ye mwenyewe ndio alikuwa anatuelekesha hivyo. Sasa saa hii vile ametoka kwa waziri ndio mambo imebadilika. What has changed? He has to tell us. Tunafanya kazi yetu vile tunajua, na siasa kama ni kupiga siasa, hata sisi tutapiga siasa. So tukiwa tunafanya kazi na serikali ni because of development. Magambo je Raim ejokiretwe ni amiri make na muthaura urogwita ngukio bisine Kindiki akioka gitagaka munini mutongirio mugongo no mwanka ethwa kiwa gitio. Professor Kithure Kindiki mwana wetu
na former CS Mithika Linturi mheshimiwa hii mwana wetu, lakini rwaria rura mheshimiwa Mithika Linturi araririe irobati kujukirira tagaria na bati kwetwa akarirwa na kinya ethera kinya atejukirwe tagaria ithirikari na etwa injuri akarithuende bombe kugwatanira mwana wetu Professor Kithure Kindiki na kweja na heshima bamenye Meru nimwe na Meru yeyo Mithika kuga Kindiki timo Meru yomba kureta mpathu kila ntu bara bakona Meru igwatene. Besides politics, they are brothers and they should live the brothers keeper. Njori neto gwatithanie nontu miarie moto kwambiria kwaria mbere siasa kinya next year tukethora tukiaragia mantu amaye na tukethora tutitite bwega tukwathukana Meru kuma Thochi Mwankanto Nyeri. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutito Kangangi. Rware Rais Ruto na Trimene na atongeria aba kaunti ya Meru batongeretwe ni gavana Mutumanto Edingia mucemani jura yobwithikirite garoni ya rais mushine munene jwa Nairobi Moroto yekwariria mirandire witithwo na mbere kaunti ne rungu rwa thirikari nene rwaria ruringithitie witithwa nkathi obotibitari ya Meru level 5 watithania bwa stima na inya ukinyanilia bwa thoko cia kinende 17. Mwandiki wetu wa Ndeto Anthony Kathenya no karima mprene jaga atumenyethie chionkoloki. Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Edingia, abunge 11 na MCs ba kaunti ino 67 nibo balalege ni Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki garoni ya rais hamujwa Nairobi. Kulingana na ntomelire nenkanito kuma garoni ya rais musema ni ujula na moro ntoma untu kathomba ile watimba rubaki makia UDA kaunti ya Meru amona weti na mbele bwa maendeleo kaunti no. Rais William Ruto akialilia tongore baba ni anenkanile tawira ni bwa miradi ledi tena mbele kulikelwa amwe na miradi ingile banga na itokwithirwa kiambelwa kile miradi ino nego kilo kwa thibitare Meru County Teaching and Referral Hospital na mungano wa bilioni 1 wekili bwa stima kiremeje ngiri 30 wakibwa thoko injerwe 17 wakibwa nyomba ja marimande wakibwa barabara nyingi ilo bypass ya tauni ya Meru amuna wakibwa ndarasa nene ya nithi ya mungano bilioni 3. We have 2.3 billion shillings for Meru County to connect close to 30,000 households. We have the money. We have 17 markets in Meru that we are building. Nimekubaliana na DP hapa, sio this week, hiyo wiki ingine sindio DP, the other week. Huyu mjamaa tuko tayari na contractor ana mobilize. Mimi nataka alete contractor the other week ya bridge ya Nithi. Pia hii bypass ya Meru town, hiyo bypass tuko na another 3 billion there ya barabara. Tuko na hospitali ya Nyambene. Yeah, I have also authorized another 100 million tutengeneze hospitali level 3 ya pale Nyambene. Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Edingia kialia ni alithitete miradi mingi ile Rais William Ruto anenkanilite kaunti ya Meru ni ambilitie na kwa makwi Rais William Ruto akethirwa akija kaunti ya Meru kumba kwithirwa kimerugoria. Your Excellency, it's a matter of time. Zile vitu zote ambayo umeahidi wa Meru zinafanyika gradually. We appreciate Kakolmone market has been advertised and very soon we are again welcoming you for groundbreaking or laying the foundation stone. Amwe na ugwatongole baba kaunti ya Meru nibo kwite bakathi na mbere kugwatira mbaru Rais William Ruto na monino wa Professor Kithure Kindiki amwe na kugwata mbaru kiama kia UDA. Your Excellency, na sisi UDM ikinjipanga kuungana na wewe, sisi tukiwa community ya Meru lazima tukushike mkono katika chama ya UDA so that you can be as strong as the UDM. Wale ambao wanataka kugawanya Meru, eti Meru si Tharaka, Tharaka si Meru, ni ukweli Tharaka si Meru, na wala Igembe si Tigania, Tigania si Imenti, hiyo yote tunaelewa, lakini tunajua sisi ni mtu moja. We are behind and solidly behind your deputy president. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki agiteja na gile migambe atongere babande ndegana na thirikari barabethiri tobaki mumenelia muno kiro rutingo gebo ya county ya Meru na Tharaka Nithi. Don't be shaken by small criticisms.
you know, you are not doing this, or you are yes people. That is normal. Be courageous, be strong, be consistent, and sell hope, because the greatest leader is the seller of hope. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadhinya. Minista wa Kariabwa ndene na mibango ya thirikari Kipchumba Murkomen na kinyete ntere Isiolo rwari kuthiatira wongile kubwa makarika ya wagagia ntere inaritite mukana kimabitha barabariete Isiolo kokaita karaya baraba kuonekana bama mitorone akiwa bakathamwa bare ya ukaukia mauro na wete thirikari kathiata barabe na bunduki giutatina watho ya brato tariru mwandiki wetu wa ndeto Raymond Mwenda. Minista wa Kariabwa ndene Onesmus Kipchumba Murkomen na bwithite ni ungayo karia ntere Isiolo akiaria Murkomen na baurite babe na misingete ya thirikari ucokia. Every citizen who has a gun which is not for government, you are not NPR, you are not police officer, wewe tu ni mtu ya kushika bunduki kuattack watu, you better surrender that gun the earliest. Na sokete abore baba isithite mithone kuma kwantu eru arekiwa yathira. I want to tell people who are hiding in these forests where I have said Mukokodo, La Bendera, Kipsing, all those areas, and you are hiding and staying together with bandits, please leave those places immediately. Na ugete mabitha ba polisi babariete ntere uko aita kanene bakethera bakito na bangi babero kura ntere u no soka na kuwa baraba isiungumite ke manto ya mae patikwa ntere inge. There are officers who have overstayed in this place and they have become complacent. Wamezoeana, wako na marafiki, wako na networks na watu ya hapa, wanaogopa kiongozi huyu na kiongozi yule. Akiambiwa kufanya anasema hawezi fanya kwa sababu the IG is going to do the reorganization to make sure that we have fresh new police officers who will come here to assist in dealing with that issue. Wenye wamejiingiza kwa mambo ya ukora, they will go through disciplinary action. They will not be posted to another place. Murkomen na ugete bakanjiri operation tere Isiolo akiwa na aranite na atongoria bantere u na kuongela kuwa operation yo ekethre enene na njomo. Hiyo operation itakuwa chungu, itakuwa ina target bandits wenyewe, wale wanawapatia pesa ya kununua bunduki, wale wanawapatia pesa ya kununua risasi, wale ambao wananunua ng'ombe directly kutoka hawa wakiwapatia pesa ya kuendelesha hiyo kazi. Akiaria munene wa polisi Douglas Kanja na wete mbaru operation akiweka bwithika ntere Isiolo, Laikipia na Meru. Operation itakuwa hapa Isiolo, itakuwa kule Laikipia na pia itakuwa baka upande wa Meru. Maana hii belt yote shida yake ni moja. Si ni kweli hiyo? Governor wa Isiolo Hassan Guyo kinyawe na wete mbaru operation yeu. Kwa hivyo waziri, sisi tunashukuru sana. Operation ianze, wakora watu wangwe, wananchi wapate nini? Usalama. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Kongina kuni ate atongeria bakanise Gembe North bawatanirite na kari ukiria kayuko ukania makarika ya andwa cheki muombere jara yonekete otabarikia ntereo bone nyuma ya kamiti ira ya bwithironi Rais Ruto ntere kwethire watilete kanya gatuthato ke makarika ya mbiurone yonthe ya Kenya. Nicholas Chabari gatumenyethia cio. Kwina kwase kithomo mpara poverty ni changia muno manto family conflict. Kulingana na ripoti ira yanenkerwe mutongiria mugongo Daktari William Ruto ni kamiti ira yatongoretwe ni Nancy Baraza yonanitie ati kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti ira itongoretie na manto omegie kurukuragwa na kinya manto megie ndo acheke megie na manto mange mathuku ontu babu tumete atongoria abakanisa batongoretwe ni Bishop Julius Gitari wa mwana atongiria bange bathina mbe na kuga ontu boboti bwega anjabu batu tore Meru kuritweka batu itu namba 3 atendene ya ndo jianja kana kurana kana tukurana kuika kuromba antu ba Meru na antu ba kanisa utere kondi mbea. GBV cases in Meru County over the last 6 years is very high. Actually last year kurari na 1734 cases reported only in a Gembe region.
na bakaua na data actually show in Egembe North constituency irare 876 cases, the cases that were reported. Arira kwithwa kwina family conflict isi affect muno future uyu no mwana kwina conflict atito maboya mwana kwina conflict atona basic needs atira boya na bibi amu affect kithomo yake na rira kithomo kia affected generation ruyu kwa affected kwenda kuira atongoria betu bonde ba kithirikari na tubonde stakeholders bonde wa community twendie kuwatanira kuthiria thinaye kirende bakuromba ni antu obonde baumire na bone uma kwina thina kaunti ya Meru nikenda bathinambe na guchwa mbetere ya athina ino chionde na guchithiria Bruno ikenda mugongo gwithira uri mwega. Reactions yakwa ni thairo kanya ka stakeholders bonde twe on the drawing table to sioria ina thina yongwa isa yetu atongori betu elected nenya bara bate elected, the CBOs leaders bara bonde be Meru County, the NGOs irasi Meru County. This is asiari nainya atori nainya ana iromba ryako burunkuromba batu turi antu ba Meru tuimenyere ke mantu yontu ure kondie mbe nangira kanisa twithire turi antu bara bakomba kuunjia kano tumiria twibaritana semina twibelekeza ngiri untu boboya na kinya bara bangi bakuzika stakeholders bonde na babaririe Kumegebe North Petan Class Chabari. Tugita na mbere ntere ingine ati akari ntere chiamara ibakinyete kiemo chemanio jo mwaka kwariria mantu yaraya kuringithio ntwire bo muno mantu yegie kana gakaiyina wagindoni bo bwingi bura bwithirite bwe kujirwa maturene atongeria ba barabo kariege karoneke ibarombete achiari utarana bono tareria metuo imebo kenda beithirano lwamiri uturone bo Martin Mugambi gatumenyithie cio kumantereo gikundi gia untwire kia gicigo mbunge kia Mara kinyeretie ngwataniro na urumwe kiria karina migongo yonthe ya gicigo mbunge giki no gankwigua ngikena muno riria nkuona Mwembe na Murambi igwatanirite nontu tio twi Murambi na Mwembe twi in one umbrella koguo tutibati kura tukirukana gwe ni gukurukwa muno mbatitika tukuga tutena inya na tutemu tuketikiria eja gutwika ati ni agutwaragania gutwika kwi Murambi na Mwembe gutemu Mwembe na gutemu Murambi wataniro ya Muthambi na Mwembe baugite gatigira gintwire gigukira na gikugia mirikiri gicigo mbunge kia Mara na Nkinyakari gintwire gitu ni gatwire kigwatirito for long na kiguru muno lakini challenge muno atukira gwatwika ikundi no itena power ya kuona njira no iri kuya gutigira ni igukira jiona weru na weru ni ndwambiretie kuonekana kumania na strategy ira jitheta na mbere gwikirwa mwanya kemonto mege thirikari na guntu mwanya lakini challenge ira twineo ni ati akwamba antu batari back safety still gintwire gitu kiriho na au no twambite process bamenya gintwire gitu gute muntu atena mwekarira wa uro ekaraga tene ba kiongera ruruka gita ka muchemanyo wao wa muthia wa mwanka baugite kana gakaije maturani kariganire na ikyo gitumiga kuthina mbere kurimangeria na kuroromeria ntugo gwa ntugo kimuturire nebo kuona no liule lwadi gutanidia mwana na ala tutekureka Kristiano batelwa nteto taju nilo keda gira mwana na ale ringandilisa yagina akarongira kuona ga ngwaja ndani jagina tekankwa ya bololongo bone bwa kuona na metro kiongera baugite antu arume maturani wana bontugoni babateri kugwatira na gwikira kana gaka kaije inya kenda gutigira ga kugia na mikarire na miturire miega nteto eno ya jana jato kuthiko kurua na rimwe kairwo ne ba gina bao gonto mwanya na tunisa na gonto mwanya tutekwenda kurega bando culture ni ambatanita na montumige Christianity lakini gatukwenda kuga despite kwenda ku natie kuoneka ikinginyuka kidogo na bura montume na thirane ati ne boturali gintwire getu kirare kia manande gutigira antu bate kuthomithwa mekarire ire atene kwina kurusiro gutera mukaro kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi Katho cia mwanya muno kiwe Martin Mugambi na kiwe mutegeri kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto cietu atunekanya kunogo kanini enduta chokera riboti ya mwanya kiroto kia Meru City gicunji kia bithatu na kia muthia
Ithongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati. Ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI. Na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake. Tuliongere factory yetu ya Meru aja Kithoka kana Kitengela kana Kirogoya. Tuliongere thimu kana tume WhatsApp kiri 0729628199. Rhino Gypsum Studs and Channels. Bei nafuu, bidhaa za kudumu. Peke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nende kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ate ugwitirwo ngathi ona ndete. Mbie mwende. Baro mwenye wewe chokere. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwingima ya Lea Premium na chapati na muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium.
Gakwatogeni orengi na katho chia mwanya nontu bwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu twicokera kwina motungata nkuluki ya 30 yarayaetie tumi yara tauni ebatere kwithira yagirithitie ibokenda kwewetiyo gya kwasitie goro itwamurikire nara kwina bianya na nara miru kiendeka kuongela kathari kenda kinyanilia mendekithe ya watho bo matauni na michie eminene rwari twimurikara yara miru kinyaniletie na machoke kiebimwe bebiuria birabiwekira akari obwa kigechunje kia bithatu na kia muthia ureteri nintinyari kinywa. Ntuko yegoro iturajukirie kanya kumurika nare nyongwe rumete kirejara ja kwendeka kenda miru ya city rungura watho bwa Urban Areas and Cities Act. Narwa ni kanya ga kugarura yukuru terero rungi tuchuria atiri kwijo miru ikinyanirite jara ja kwendeka na jara ja gutume batara gutwika city. Narwa turiringa mpe nare chikubatara. Atwanjire na barabara. Kilomita ira 50 kilometers ire kwendeka cia rami itukinyitie mwaka jo tukwaria tukwaria kura na tuchokerie kura Secretary General Mr. Kinoti Kaba nontu mwaka jo bo tuithire kilomita 22 kilometers cia barabara cia rami. With the promise of the president of building a dual carriage, it across from Getembene to the Meru National Polytechnic and all the way to Kemu. That is also an upgrade. Ekedo upgrade the infrastructure yeto, which is also a requirement. Tuena barabara ki the informal settlements area chiaki by the same department and program a World Bank. Tuena A1 barabara, A1 roads. It's a requirement for a municipality to become a city. That is the main highway, the Nairobi Meru Nanyuki highway. Yes, so in terms of, being there, Toreo, we are there. Yes. Kienge kirage kinyanirite ni wakibwa koti ya municipal ira kinya yegweti kwendeka runguro watho bo matauni. Na already municipal court ingweti ya karuro time no tunethiri ni tebitire yakirwa ingodogani angabana akamera unji anytime. Kuri na matagare jamane nejara thirikari ya Meru ejukite na itite na mbere kujukia gutigira gwitithwa nkathe gwa cibitali level 5 gutwika level 6 wagirithia bathoko irioga koromone na ukariunga mutindo kona barabara ni cianjiritie gwikirwa tubao tomarito jacio tukarikana nkuruki thirikari ni ciumitie kuromba mirandi ya wakibwa kieni kia ndege garu ya rais na kieni gya guchethera golf kinya kethera mirandi eje nijanite na gituma gikinene gya siasa. State launch is another facility batire kwithira ye around city kinya yo ito allocate kithaka kante kwenda kuga size again. It's something that the national government will help us develop. Ende kinya kethera igukujiri weti na mbere kire gukinyaniria kiroto giki kuri na ugua na kuri na bire birito bire bigutuma antu bakaria na kioe na gukira kiroto giki ke Meru City. Bwa mbere nire gakumba kwithura kuri antu bakengwa arabamenyerete kana arabetaganja kenda Meru ya rama. Displacement, tiampeja an example ya the road construction irera thigika majengo mjini en Salama. Uteanto twa displacere. What we did, we just this information Kedai lands, it's already captured. The landowners are captured, but based on that plan, we are going to work based on the plan. Utenaotomba displace Antononto Tamajengo, we didn't displace. What we followed the legal process. Tonga akimu mtu injirene alago tebatere, that's the only person that is going to be affected. Currently, titles Meru, most of them freehold. We cannot tutomba kwejo to work area and to kwere umeo. If there is something that is necessary must be done, maybe from the national level, kana from the county level, we will just have a dialogue and agree. Lakini we cannot displace people.
bunge buraburi toyetie nkoro chianto ni ngutu ati kuombeka ugote bwa parking fees na kinya miunda kuongereka. Na nya city ki ya ni bui kumenyekana there are issues that comes up with a city. For example, miundere mingi muno within town cietu now must be converted to leasehold. Na leasehold ni attracta certain levies. Ni tutaririte rwangirwo miunda ugwa bubu na giki nikyo gicokyo kia CC Joy Karwetha. Mbere mathirikari itiomba gukira ntuku imwe random bauga kumana we rates igwitia. There's a process egwitithia rates in any place, whether is city kana town kana any place or a municipality. There's a process and the process is done through the evaluation roll. Kwa evaluation roll no mwanka ikuruku assembly na mbere ikuruku ni assembly no residents, the local people must be involved in a public participation. No mwanka nto bakarende betikanirie we are doing this. Nyuma ya kwaraniria na atongere na gwati mbaru bagitumi ni kware no batu kuigwa kajuka mukari wa Meru wengwa na jaja ni jamoja maoni ja kari mutindo jwa kangangi ukoni endekithia Meru otwekithwa city. Kiyako ngona itutigarĩtie kidogo untukui manto amaingi yati kinyanirite bwega sete kiarwa sete babati gotaga tukona tunde bakona kithira nekugwira nonto baro korora rwe gakoromone na intobia toto bati kothira kinya tukiathia sete twena nyaroje tweka roje rwa kuthambito bila tukwendia customer agura akaria atikethira kire jaigio bio no intobia na uchafu eze tebura kwa sete arako mbere mane kwenda implement bwega kintu jatho kwererera wa ya kwarora siwenzie baebera manto jara bati kwethora jakiendere aga tukona uma endero ijenderete njira ciongo icie gitara moi mto umeta mao ano monka gitere town nate na shughuli cia tauni ate kwa tanjira ya gota Nairobi direct no kuigwa arafu gento kenge town yaja thai tukamwa yesete gakoromo neka bati kwethora kena ara bakiroro njira ira cha kwena mawacho gotie sawa anto bakireta into bokone bwega. Yani tetogi ibanda bibyo ndabie naro iroko yani Meru kenda ya sete manto za kwenda jambere to yani kwa umbali sana Nyuma ya kumulika mawega mogwati na jaraja kuendeka kuri na kiuria kimwe kiragi gutigara kira no mwanka tucokerwe kiroto giki kia Meru City re igakinyanira re. It's not time bound uratomba kuga conception ye take place this date togetera kana gachiarwa after 9 months nteto cia thirikari teto tomba kwithira itukurota kiroto gira kia kinyanira within one financial year kana one calendar year kana kia kinyanira maybe in 2 years time kana kia kinyanira miaka 3. The best thing ni kurota na kuambiria umane atire Bobata tekethera safari ya gukinyanira kiroto giki ni ndaja kana ni nkui. Bobata ni watho kuthingatirwa Ameru kwewa kanya kurita maoni jao na Bobata nkuruki kiroto giki kijane na uguni tekirito ngake ende kire murimi kire mwitithwa bikibiki kire mama mboga thokone na kire mumero wonthe kinyora uri nturene. Siasa ikaretwa kimantune ya ituthiate criteria itu fair to the law. There are certain requirements, equal na sababu. So I have no objection ke elevation ya Meru kwa status nambue menya city must deliver certain services na growth should be organic. To support mutumantu elinkana ndio tunwa wina idea we support that dream and me as a leader and other leaders I think to that responsibility and a bigger responsibility during our time and season kwira antu beto kintu kigi atutete because that's the truth. Kiroto kite kia mutumai kiroto kia Meru niba tutethie na iba tu supporti kuendelea gukuria Meru yetu. A Meru kwa elevated to another level. It's about us to occupy our space in Kenya. Toteto urago contribute mbecha si economy ya Kenya to number 5. Then baubange bendelea kuona mbecha si Kenya bado tukiwa tutakinya ile to akinya kuringa na woni katochereri. Engineer Kenywa
Weru TV, Kiroto, Kemiru City. Mwandiki munene kirwangirwa mantu ya Chiome Roslyn Njogu na kinyite skuruni ya Meru Poli kururia mathomo ya rutiomi rwa German awete kithomo kia bata munono ntugi atetheria mbeo mbithi kuona ngwe nthi urune chia ome na chokete alikithia mbeo mbithi nkulukia ngiri maana ya 5 ibarikitie kuona ngwe runguro mubango ya kazi majuu. University ya Meru nterechia njiro nitwikithe chiria nthiguruni kuthomithia rwari rwa Germany rita njira imwe yotetheria mbeo mbithi kuona ngugi nthiguruni cia ome na arakiaria kagita kurugure mathomo ama piezi o mantu ma diaspora no Roslyn Njogu augite ni njira imwe yotetheria mbeo mbithi kuona ngugi cia ome no nthiguru mbinge chienda mtu kumea kware ki Germany of importance. Mtu akiomba gwita ngugi Germany kana Austria ni lazima ethwe akiomba kwaria Kijerumani na ndikio program ja rea must kana rea utomboya egwita na anto baba inge German language na bomba gwita nguge in these other countries. In the last 2.5 years administration ya President William Ruto yombete gwikia anto 530,000 weta gwita nguge ome na in the goro nyingi mtu ro kwenda gochwa nguge ome lazima atumire licensed agent na kenda umenya no a licensed agent ogeta ke website ya National Employment Authority so that we don't have the problem of human trafficking. Nara na burunga meri wa university na batongorere tu VC wayo no Professor Romanas Odhiambo barombete mwingi wa kuma kuraya na gube kuthuche munyako uyu wa kuthoma mathomo ama Germany kenda bagetetheria kuona ngugi ome Kenya. The problem we are having today with our academic students is the job availability. We thank the President for initiating so many programs which are actually absorbing our youth. And this is one of the best way to do it. Right now, we are going to have this. Meru University is going to be a beneficiary, but even beyond there, we are going to get the extension of Embu and, as he has said, with Tharaka-Nithi and all that. So I believe that as a university, we are blessed that we are the second to launch this program. Besides the courses that you do, we also give you an enhanced skill in language that will allow you for mobile, legal labor migration. And I'm very happy that today the PS did allow us even also to bring in the TVETs in the county here and those people doing TVET programs. This is the university where you have to bring your students because we, besides what they come up with, we also give them language that can allow them not only to be national workers but also to be global workers. Kiripotera ndo cha Weru kuma University ya Meru nterechia ncheru mbeta wa John Thiga. Akari na boba timoiba watanirete na maskuru kie mubango ya kutheria riera no tira rwiruru ya ro kunywa bobu yete ore kwithirite na matheta ya ruko kuingia timau na siwenji kuingirwa meurone burani wa tibone ne kiokima abwa mwiriga kimutege no wina ribotie. Untu bobo kureto therukire muru atimao na nkinya ntore atimo iborothetwo ingwataniro ya akari na chukuru irire karibu babanga netu gikundi kimo kia nthuke mbethe na rieto moja Green Network. Gikundi kia youth tukwenda go change behavior na mentality ya antu aja timao sawa sawa. So timao ina mathina ja mainge jara tubati kugwatanira tugasolve tuingwa roje roro otethira munane akenyunya aru no kanywa ibato turinga mbio dumping site iko karibu na mto, ukinyesha kidogo inaenda huko. Diapers zimejaa kwa mto, sanitary zimejaa kwa mto, sewage municipality ereza amuro. What kind of health is that? Tomba go support group hizi avirande rombera go support yavyo na bandu imbombera kuja narua kwa andamite na ku clean the river. Leo imekuwa siku nzuri, tumefanya usafi, tumesafisha mito,
Tumetembea sehemu mbalimbali kusafisha mazingira. Na arama antu mamwe marama gutuma Timao yethirwo yena ruko na antu kuwatu mirimo ira yumanagia na ruko mawetetwe. Ara thirikari ya kaunti meneretwo muno ikurega kuraithiria mantu mama. Mbere waga plot kwina mantu bate go produce. No bate go produce na ro ikasi wenje yaku, no bate go produce. Na ro gitaroje rwaku, waste yaku ino gaikia. Those are some of the documents that you unafaa ku present kwa public health na kwa antu banema. Aja Timao ndina ta gwita ndo twethira mtu naringire plot yewe siwenje onde etete muro. Gento kenge bioro biaki very close to the river. Ndiko kwa baba nenkeri warning ekomomora bioro but simply kwa sababu yo mtu akona connection kwa government kioro kio getemomorwa. Haya gento kenge dustbin town yonde tenenya dustbin emwe. Imagine municipality yonde etenenya dustbin emwe. County mbini ne mwa geti Mao. Only one county mbini nge imamiara kwa municipality. Ilo kolokoro wekero au 100 rotero mero rotena bin. Takataka iko kila mahali. Dapas sita kila mahali. Mbetoni onirutitwo kiri mwingi agutigira Timao yeno theru kagita konthe. Na barabara na plots ile around. Barabara ya kwena roje. Betha iro bakimenya siwenji ciao itige kwena marujine. Ongori nyatongeria beto barabeku. Iba igwethoni na batige gwetera members of community bachumeria bongwa na bena resources chionthe. Cirabomba gutumira wakisha environment ye sawa. Na pia totiga kuorea nguo roje na nonto twora roje rokorunza rokena mamuro. Kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi. Mabithaa kuma ye kambuni ya Roe ya Meru kwibambite kambi taunini ya Maua gwa kiumia kimwe njira ya kwaraniria na akari kenda kumenya thina cio boraba komba kwithira kinya betanganira boe ya nkuluki kwina mathina yochwirwa ngirekana othana yangi yakandikithwa kuthiatiro ya bura mwandiki wetu Anthito Dennis Mugendi autotariria. Ni maabisa ba obisi ya roji ya Meru batongeretwe ni murungamiri munene Romano Mwito bojuritie wirane bo kuthithia gikaro gya kuthikira maoni na gutungatira mathina jaria akariba mawa bari na George Giroji antu bathithiritie mucine gatigati na bo akariba ciumiria omwe ari na boria akwenda gutungatirwa duare tuyite mawa kenda twithira twina customer clinic ya customer bonde wa Meru na pora tukubwithia twiliongera customers bonde ba Maua bonka connection twiniwe Maua twakisha tumiliongera tuthikirie mathina ya customer bainayo tuthikirie challenges ira bokulukira kenda tumenyo ba serve na njira yagirite antwanda yenda dira antubabe gite kema beno tediborui irondo wambi bauri kizakinya woni bambikire no tukwetu kwithine rui nakira gutumite mbejaja na arwe kwithwa nkenda komenya inquiry ya bills cia gocha rojo rekari ndinyomba ora nante tumirite roze roria gutegera nkona units ubatara ndatega ina manthi kona bakirite bambikirite units nyanti brunte tumirite wetikaro taginya ende ndareterwa bills kwa twikana ndi no mwanka kinya complaini kwa yangu complaini bakuangalia mita kwa bakuona alafu bakurekebisha hiyo makosa ambayo ilikuwa imsharekebishwa. Niko sawa, sina shida, nashukuru sana sababu ya huduma ya ofisi hii. Jana jangi baugite bagatungatira ibariungite guntuko mwena kwithiriria karibangi baikunditie ruji mantu jeitiri mukana so kalwelia ndeao ni twethira kwina illegal connection ukalwelia imuntu uconnected roe aekira roe pipeline akayukia tap directly kuma kila ine Meru ake ya ruitha runguro mario alafu yenio autumira ire tap ekuinga atina nya tap akakoko kao akakunuro aturanga roe kana akanywa roe urakwenda na kintu kikyo kiutuma twithira twina sare nene twithira nya twina na revenue water ire ito na revenue water nene muno especially area Maua bontu tukwenda kunisia na revenue na to serve antu beto na njira yagirite na lakini bwa tukuromba antu beto to ba grace period kiumia kiki onde twina kyo muntura we na illegal connection ito kuromba we yara twina tent we legalize connection iwe ku no ntuto kwata twakuringa fine ire batere kuringwa kono tukwina sheria lakini tote kwenda antu beto tukinyithia ara tukinyandwa tukuruira roe na roe ni resource ire bat kwithira anto twemesha na bakire ya kantu kanini. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua.
kaunti ya Meru. Iwe Dennis Mugendi na ibwe ya Mutegeri ikona kanya kuatana bado kiendeto chietu chentu kwerwari nkurikania nyuma ya kaitati kuraya makina matiri na bangete bwakwana ibo kienda utira na ukureta mubango ya nkadha chieto imwe kwa imwe ke studio chieto onubeta wawini wa kinyeru muonanilia wetu wa madhidhio tukobwerwari wa Kari Purity Richard atochemedheka nini kamwago ya mubango ya tudhonkumeyura yokweyera kieweru FM tukuchionde chia kiumia kwa mbiriria thainya cherukire mwanka tha mwanja ukiretera mubango yo imunene wakagwe nande oni no kuigwa re onda kurite ndi mwana mukristo muno na kwina maandiko jauga ritana mwana njira ira ciagirite no ntukinya akura ati cierukira na kinya cierukira agacoka ogecio ndeta me intobiri mabishika muno tuku ndara intobia ko tuku kure into nande rumuthenya ndatigite ndaura miguto ko thatu ndeka au gitine kenda mbejo kuruke ndiguita nare intobira ibimpangarataniriye ndikuja ndaoria hai na ntiurire nguo na rojo kweri ndi ngugine nara ikipia kwirugo ruingi oboe garuma inyanguo tuku muntu okondona na ndenda kuura miguto ko thatu rojo ntikethero ndina ruko muntu ndanja kuura nguo ndaura ndiura mbaketi ithatu nare kwineje na chabuni yengi kuthimukura nere ngira nde ekutheria buru kenda wanika na ndaura nguo ciakwa igitara kwanika ndanika pe gimeo kanika pe yo gwetie ndere kenda rugo roja yoma yonde nande ndekwanika irio nkuria na tana aru nkwanika pegi mwe mona ikakwata nkauga indi ganchumbura bora igwate arukire nande ndacherero kumbugukira nkaigwa nande mokurungi ore au akiuga watoto wa siku hizi wameharibika. Hii ni bangi. Nande unikona kwa nande tidro yoni nonto tiro nto ajumbura na mtu. Murume aigwa nande anto bakiugone. Uringa nyambicha ankiumara nande. Aba mtu akoba nikite mbaketi. Keke. Me amo gusto, me hago a ti en